Keblai Pibaro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Gerthat kinong de madan. Sa khatsau sengi ha judicial custody in thokit ya kasonam bat yuraj. Kintu ke Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association ya ke sorkar ban penya ikisiar nabar Jylla. Bat larai set patok shisnem ya ubah petu ha Khubor sum. Bat mintangin pa syaki Khubor bakam penya. Hadin belami kerai na ke High Court ban sya ikinong de madan ha kithan kendai lat ban syong de mar tang lai kenta. Bun na kini kinong de madan kilapen pau ke jing ban syong de mar tang habo lai kenta. Bun kilapen pau ru da ke boong. Kejingyap dengan kam jengai syu neki menta. Kakong Angela Rengat advisor ke kenhun kinong de madan kala keno Khubor ke Shillong Municipal Board bekimnot ban penmi paitba ia ke list jong kinong de madan. La kata ke laong ke jingkang jong ke ying ka syari kampat khang. Kala ai ke jingkermen baka an kan perkhat na ke benta ke kamai kaji jong ki. Kat ba kinong de madan pat ki penpau ya ke jing ban pentrekam ya karai jong ke ying ka syari. Ba mutur ban walam kita ka no 10 billion economy namar ba kajing yak ngam kala aplupa. Bang kita bisni bakan ra kam turu. Buon kinong de madan kila sem jing ban bu jing bam ha kaliang ki khon ki kinong de madan ha po ang bakin dep siang do dep siang. Bat kam dei hi Khubor baki wan kiet ki beriu. Bat ka an do kala ong tu bade ban trenang kinong de madan namar ba ki kinong de madan hai no i jaka ba long economically viable kinok tak timing ki smuk i maki khamha de ka market. Kong ngapa bang kali ha. Pi ka tot PTVC do kala long be an chaba pelat namar ba jing shisha. Teng ki member ki bamdei member huntu. Naka sarkar. Tik kiwan mi na ay mo, kiwan song lang hunto, jing Samla hunto. Amaga no naka riot ni hapshim daka vote. Naka seng jungi dan saungut, naka tuka way ka seng ki dan arngut. Naka dan na district council, dan na police, bat na seng halang, bat na kirang basno. Deven tantang kata, Hindray yoi, ha itu isu ki basyong. Tera satay laplut de kinong mi ikmat dong kasokar. Mana ba ajing bet ikiban syong wat hadat TVC. Bat ngan ongai pi mensuale syukran met aktim pareng me pay. Tiki de kinong di madan ong nya kran yung ni haba me pay ke. Mentale le nang ni sikmat nga ngathrai ka ha bangi dawa. Baki de banda bu da ka recording. Hang to halor ni. Audio and video recording nang baki to hikin long minutes. Namar bun sien idlami ki minutes ru next proceedings ni hap tho biang bapet pi kam tho kata ka point bangi res. Tinju kan thuk. Tisakawe ha baki ai ka minutes ru ki ai biang naktin pareng. Kung no hinong di madan kin so thuk. In hap ya pen interpret biang mangi kam mene yor kom. Bat kawi kong katu. Nadu January itu kelas sedang lepas sedang. Kep manu ba ajing bet ong tim dia tanggat ki. Kata station opposite SBI tu. Malong ka jingle no jok pisah tika jong adong tiku. Namar ba hau January ru bat kini ki kot barok in sabu in the public domain ka hok Meghalaya .in. Ngin upload barok ki minutes, ngin upload barok shiti, ngin athok nang ki pat ba nama kilong interest hai kan ni issue. Bat ka biang kilong interest nama kan ni kadeka Shillong jomki. Jadi ban participate takar kom kermen bakin participate kibi issue bade baka kulit putih kakoi kakia andai asti kan ni jeng sedang. Kadai ka Shillong jomki baki don hok baki dei rupan. Shit ham kumne. Di ngakwa ki ban puli tu paksla. Ai poding isi tayo. Baro iway kot mangingi tho sa sokar ngin upload hok meghalaya.in. But halor kan ni jeng tei ngin ada tho apus January ada tho January ni kan no sinsu February ina says haga PTVC meeting but they na kata daw bang yan negotiate ban yo hangni but ngan ya thu ep ya kata ban ong stay sa pitsik la pendo ikate ka parking sa tero mudur mata san benai kala adu ke parking space sa tay sa SBI hangni ground floor menta ground floor and up floor so bantri kampung ni kamlong but nga don ka jing puslay ba kabun ba ka fan man ko ipi
kibun haki scheme kadon kataka NULM kabahaka kerteng nong kataka urban livelihood mission kabade haka kerteng joki hoka kanu kawan kapisa ngingitip sisin ba ki say kataka figure of 6 crores mudun mapi 6 crores tem layang building Kataru kamu kan nam kajing bahas jongki. Kadai benda nak kajing bahas joki hoka sekian So kadon em kajing kini ki bakila asna kumni you sembah kata. baki digital survey haba mangiling la terwa ya kata app nama la don basna em ki para hokas sedeli Himachal kila pendon kami ong pendon kam nai perlu bisa ban hot yang you vendor ban sna to app ndai ya katu ru ko pen sna to app hab siu em no ndai menteri kam hadu mentaru ti hapor balik survey ru ki engage ya ka avenues kat nu ki siu ki haban sei bat ba kat nu ki ai ya ki tu ki beliau ki bahab ya lang bat ki hoka jungi ndai ki engage an agency ban nek itu Kawai kong ngembang Pak Menteri nama kau adik. contradict ru em kapan suku bakadan ka an British in charge to India ka constitution article 12 article 14 article 19 kama ayangi the freedom of movement in anywhere in the country freedom banginya let bela jongi nang ni rukat nu kerhai syabat ke bela beli in the hospitality industry and other IT kikam kiba harukom but kanika central act kadeka in addition to the constitution it's a legislation particularly on the issue of hawking but kam khanglat yanu handrai mangi wat ha organization jongiru kanilili ngala on play mental ada post nam ki pak ngap kilangnya on ngap dikaju ba wat ka an kilo kendon ya taka holding capacity kabamut kanu ki beriu as per population nila bandon teknologi madan ini now ladang kwa banbat ya kata holding capacity ni ong ba kawai ka strategy na kawai ka fair mechanism kalong bahaka por ba issue COV sedang issue shwaya kito kibadon Meghalaya epic rakim dan la cuman ne chawai ban kamai ada kidon ka Meghalaya epic kan kiru sedang issue shwa systematically yakibre kibadon Meghalaya epic nang tupat in sapet ka holding capacity yamla man khangla namangim kwa bakan shu sakut ben hakot anybody can challenge you and say how dare you stop me when we are not stopping your people from earning and working anywhere else kadai kumta so kamdon kanu ka contradiction kamdon kanu ka ki persak pat naki sengjami ki mi kumtu naki riu kwat ba naki ngi persak ya ki bayo COV ki bam dai ban yo naka sengjungi ni le kumang ongai pa so ha sa dapet ki kwat kisla criteria you ki ba. dia ki long ba ki ban don a valid ID kila dai ban don hakan ka surok ban hok at least for the past 6 months kidai bandon ka jing itu nakin paranong di madan namar ba manu ban na ban verify ba ko ini ding hok ini so nakan pasteng mer nake nong di madan hi but kum tak citizen of India 18 years and above and sakaway pa de bangi thep hi mangi tak kindon nang ba kam numdan ka jing sim kabu ni ong ba kanik kam nong di madan hi ban hammi hatu hamadan ban wan kamai digi break bom non lat kuwe kelada kalong ging joki badon iwei member badon kam sarkar mentali smuksi nama kam sarkar kilong contractual and casual imla ban ong hi digi kam sarkar non pot la ban sabe kata rungi ong lada sini na kalong ging badon at least one member badon kam sarkar ikim long ban long So kata kadai ka. but katu kajing terwak ispo hajar ka hajar hadin sansnem san benai mo tet benter kim dai ban le man le bakum bakatu kami nakajing smoke eat nakajing ha jo sarkar nomor kat kum kaan kan habdon hi ke relocation compensation om tang kata jing sisa kila di ban le service ba ban pet kajing yo jing em habaki shong hang ni surong bat habaki le chatai kan long mar kat ju na kan don kajing do kawakra di kita ki 4 le te markatangi kerman baling bau kau special officer bat kan court kan sakan bin biang haka santarik ba kajing kang juga court kampat kang bat ni kerman bakan pet ya kaan nama kadai nak tu kaju ka high court of Meghalaya hi ka ba mi ani kaan ka ba dei bakinong di madan
kau aku apa Kamut ke ba bha ban pediang te ni ka judgment balik ke nama ka up kajing kan ka up kalau along no mde tang ka issue of livelihood now kalau along life and liberty and livelihood nama kajing onjong ki labu kajing lu jing sep mak jong pai ba mangilili na do bas dangi on wanum pu ni atu arterik dari babiang berok ni ye la syar ni nang mentria lelaki labu ka an amlan jing andre ban pen hun ban pen biang ru ya kata kau ka nama ka ni ka kes ka de halor ka ka jing kapnya halor ka traffic jam halor ka congestion di sei ru ya ki jing shisha halor kata peni labut an em take what halor ki building by law bon ki building ki bala encroach halor ki surok lentik sekin bon ki commercial building ki badai bandon parking according to the square Kayeng kasyari ha ka Southrik Naitung kala aipor sakhat sausngi ha judicial custody ya ka sonam bat Yuvraj namar ki pulit kidang don kam bantok kit benya ye kini ki arngut halor ka jingsha penyap Raja Raghuvanshi ya kini layathu du Tushar Chanda assistant public prosecutor ha ki lat pathai Khubor ha ka Southrik Naitung Rajbong Sonom and that Raj. So their production was taken place through VC. IOS prayed for 14 days judicial custody. So court, after hearing the parties, again remanded them for 14 days judicial custody. So the police don't want them in the police custody. Yes, you see, in the forwarding report, there is a prayer for. There is not a prayer. There is a paragraph mentioned that IO may ask for police custody. Okay, so for the interest of investigation, IO may file a formal petition before the Honorable Court if he requires further police custody for the accused. Then we will see to it. Okay, in the video conferencing, how does it happen? Video conferencing, they were produced. They were brought in the camera. So magistrate asked their well-beings, everything. They are all fine. Then magistrate asked whether they want to say anything. They said no, we don't want to say anything. So after hearing that forwarding report given by the IO, the legal aid also there. So after hearing, they were remanded as usual as per the procedure for 14 days further judicial custody. Kinoyalam kaseng Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association MPFWA ha ka Southrik Naitung kala pelong ya ka jingalang basisin shisnem ka general meeting jong kidakot jongka hanong thamai sning Ribhoy district ha kini ka jingalang la shimenta de Kinoyalam bat kidakot na Kalengi district bakantup na Jylla Hills West Khasi Hills but Ribhoy district kajing temu jong kani ka jingalang kalong banya phliu jingmut ban penroy bat ban kentiu ye ki kam rep kam riang bat ki kam ri jingri kham tam ye ka kam ri siar habakrench kila pathai Khubor uba Daminot Shillong president ka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association ha ka jingedon lang uba Alban Sim secretary lembat ki dekhot ulai thu ha kani ka jingelang layo banya kren halor kamat ka pakongsan kata ban kentu ya ka sorkar ban penstet ya ka jingkular jongka ban bono da ka quarantine check gate ban check ya ka jingrung kerthep ki siar na bar Jylla kani kan khanglat ya ka jingrung ki siar ki bapang kabala ban kta ya ki siar jong kinong rep kani ka Jylla kumjuru kan penmentoi kinong ri siar ka Jylla ulapan kut Nakaliang jongka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association kini kedeka annual general meeting ke jongka akabang iyo bani kenduk lang ya bat kiwi ki association kiba barok ki association kiba don apok ka Jylla kumbangi snguthu mentang kiba la penyesok bat ka Meghalaya Poultry Association kedi ka West Jylla Hills kawai ka Ribhoy kawai bat ka West Khasi Hill kawai kiba layadon hapo jongka Shatri jongka Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association teling ba ka janmit ka bamenta kiba bon ki
agenda ngilayo ban yakran leng ba kini kesengi ke bamenta kumno ban wanra ya ka baha kamiat ka roi ka par jongki para nongrap apo ka dong bat ka thain ke jongi kimat ki ba kham kongsan ki ba nakliang jongi ngiyo ban yakran kini kesengi ke bamenta kalong ban kerpat jor ya ka sorkar bala kumno kan penstet ya ki kam ki baka kala kular syapo ka association kau ka baningkong kede habedi bat ka jing penstet ke jongka ya ka jing pentrai ya ka quarantine check gate ya ka baka kelabu under construction menta ha umling na ka benta ba banyo ya ki ban check ya ki mar ki bawan na sabar jongka Jylla ka jongi bat kumbangi sngutu ag jing yalang ke jongi bat ka sorkar nilayo ban ya shong meeting bat ki ilaong kat bom pat trikam ke quarantine check gate kinbu ya ka task force hakbidi bat kaniru ngi kerpat jur saka sorkar bahkan kampen state no kala kular yangi banbu ya ka task force hakabak nakaliang ka action ru kan ya don benta bat ka task force ya ka ban head daka district administration te kada du mentaru kani ngi iba kampat poi sono ngimpat la ban pentri kam ya kata bat de lengba kani ka jing bomla ka ngala ban ong ka jing fail jongka government ban penstet iki kam ki jongka ka lawan ru ya ka jing ko kumba POI leng ba ki Khubor menen ka sngi ba kladon ka jing issue ka countersign ya ki health certificate ki bawan na sabar claim da don ka checkpoint ka babiang but let's say nakaliang i doktor ba de ya ketika dispensary borni ila pendap ya ke kamram ke jong it ya ke belab tha na kibor ki ba shalor bat lada intesru innom yo jakahi bantes namar ka de tang ka dispensary lakum numnong isngutu syai ba de tang ka kade ka ba ngisupet daki khmat laneka taka fiscal bangin supet suyet khmi tang da ka ba pet om da ka ba ngites te kimdon ki jaka ki babet ki babiang kata ka pendeko ya ka rekom trekam bat haju kapor ngi yakran habidi bat ka ba lakumno ka sorkar kumba kaladep ban kular bahkan kenthop langno yaki nongrap nongris yar sha hakpo ka mission ka bangin tip kum ka poultry mission ngi sngutu babidi bat kaniru ngi kerpat sha sorkar bahkan kampenstat yakani knang baki nongrap di jongi kinyo jing mentoy lengba kanika skim lengba kanika mission but ka weipat ka bakhadu ka mat ka bakham kongsan ka bangi yakrana kanika por kalong hakabide bat ka yau kahat kumbangi tip hi ba une usnem hi baro sisnem ngasngoban ong baude usnem jong ka jing tim yaki nongrap la kalong hagi nongrap jhur rap sing lane hagi nong ri jingri ngasngoban ong bagade ka snem jong ka jing tim pej using mdondor pej usensar mdondor pej usomenken keba kinong rap sene ki penmi bah man usnem nyopo prapo mentak hatsan arpo tengka lakalong haki kisiar ki bangingiri man kapor ngi juong sigi pres ba ngi jenjar tang hiki lai benai sau benai ndrai kapor liur kador kabet kabiang kamar kaya tenrai mentau usnem pat kalong da kongpong baro sistem ni mat ya kaying kashari jong nong bishar bekerpang hamen dipathar ubabishari ki mukaddima Protection of Children from Sexual Offences Act Bosco ubi joshi haka sautrik Naitung ularai ban set bindi shisnem rengkat kakuna syajar tingka ya umikseng bimarak ubapettu ya kwe ke Samla kenthei kat ba kadang sum haying la thokit ya kani ke jingle jong new breu da ka women police sub inspector Bailin Sangma umikseng bimarak ul Khubor baulale ya katakakam ya kani ka Khubor lai thu SP ka North Garo Hills District na Resubel para bat da kini ki Khubor ngilapoi shikabakut tat haduk menation biang kublai shibon